Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore يزداد شوقي كلما أيندر كوبا يا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغين الله سبحانه وتعالى فيك الشيطان ترم ولا دم دم نتفلان في أما زيزيني الله سبحانه وتعالى تكبر كماي كدمنا الله سبحانه وتعالى تكبر كماي كان زمان الله سبحانه وتعالى لا كان جونيا جرا الله سبحانه وتعالى لا كألك على كما كان الله سبحانه وتعالى في أكفرانغا نمر الله مسألك على كربك صلى الله عليه وسلم قرآن نسول الله سبحانه وتعالى يفاني قال الله سبحانه وتعالى نكمل لك بسألك على كربك على كرب من دون وبي على كرب وساو الله تعالى يعني أنفع أنا جينا على هرني يعني كما كأنا دقوك على كرب صلى الله عليه وسلم أنا جينا زنمون أنا بونا سنمون السلام يا مر سنما لبتول كما أمسألك على كرب صلى الله عليه وسلم كا نمر لامي فولدي السلام تشما انا مسماما عباد الله الله تعالى كجون اتقوا الله فيما امر اتوانغا جي انغا سرا الله سبحانه وتعالى ني alaka yamar yakula assalamu alaikum anga minga اتوانغا زيغو كي اكلا وانتهوا اما ان هنا هوا زجر مؤمنو الله سبحانه وتعالى كو minto اتوانغا زيغو كي اتوليلا جي ان الله رب سورنندي ni mami makobe barkala abisoronende ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka ndeme aka alaka mbalo alayan srenya nyumaka allah subhanahu wa ta'ala kan vatu alayan srenya nyumaka assalamu allah subhanahu wa ta'ala hormani abarkala ala sona an zikira fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki minbar al-fiqh al-maliki save kokora nas'alullah azza wa jal am setki masad deli an yashraha sudurana akandu sukun wala wala ويثبت منطقنا كان دلنا السبتي لهذا العمل كان نمباريني كان غرالينا أكتوكو نيوما الله ولي ذلك ولا قادر عليه الله سبحانه وتعالى أتكيه والله سبحانه وتعالى بسئولا أنا سلامو ينانغا دو أنغا ولا دلا أمبا فوكا بركدا أسلامو نفوليكا كا نمبارين أنيا دمنا الله سبحانه وتعالى جاتي كما ألا نكرا دمني كما أنا تدلم على لا جانغو الله سبحانه وتعالى ليد من دي قرآن نسولا إن تنصروا الله ينصركم من على كجون نا الله سبحانه وتعالى دم على يربع دم عندنا بارين أنو ناتا دي على السلام يا جيرانا كو بارا بنوما أجروي السلام فوكم بو ما السلام فرب جام كل فولا كرنغر لينا سيدنا وإمامنا السندد الهمام الشيخ سرطان مدن حيدرا أنفا أنانغرا مكو ananga nyema amba foka barkada allah ya shere ne mbaran adamna nani aka wulika jo anaka dusukun jele nya ka nyishi ala na kirama ka nyishi allah subhanahu wa ta'ala ka dinema hami foitena fo ala ka dine hami dusukun ayo dum ko save wade ila o kalimatillahi azza wa jalla allah subhanahu wa ta'ala ka pama be korta cugudi jombe ke allah subhanahu wa ta'ala tashiye cugudi wade ya bla ale de kera ni wala da nzikili pma foba fola e tele mako wi kaka bunye to aka ala na kira de men kama amba fola ka barka dawla fosa ka vara assalamu o kofe amba ka jekulu fana no e ansaru dinillahi bil iman wal amana assalamu jekulu mun vara la nyonga ko be allah subhanahu wa ta'ala ka dina deme ni le man yadakeni ni danayay yen say ku fara no ka cesere no ka dorma fla fla de ni ndelen sigi senga
ambo fo ku wala nyumando ku barkada oni che on baraji ala kanu sar kayrala assalamu namboro la assalamu fo ba jama kulu to fo ka be barkada halada salamu be an weleli minge salamu ba nyeli minge andama to karsane mbara ngada ni ala kanu sar kayrala nembe salamu fo kumbo am assalamu bela jele fo ola assalamu ambi duko nyina fa aka duko kanyi bara aka to sena aka sigi allah subhanahu wa ta'ala ka yamaruka aka ka ibtigha li wajhi allah azza wa jal allah subhanahu wa ta'ala nyada nyini jati kama alhamdulillah rabbil alamin o barkada kunga ala sona sangura min dabne ne flanve allah subhanahu wa ta'ala de me kama allah subhanahu wa ta'ala na kira kanu kama ala ka jonyuma do e angolo magge kwa tamana kana television mowma kwa be to kan émission in vle ko bara njara ay allah subhanahu wa ta'ala jati kama akramago ananyema no e sartam la hadare o kanu kama ko ne mbara nganu kar alila fogasi ko yala ko musaka bi sarabara ina de television mo ya jira la ko musaka bi sarabara ina o musaka hake fole ayi allah subhanahu wa ta'ala jati kama annani million an wabina ni ka kal woro sara wala dayna salamu awde kama ala na kira demeni kama ni asama nyuma doyi amba nyini ali bi asama forba jama kulu fe anga sama dukowla ayine mbara nga ayake kechugo mina ala ba do kwa ya seke aya seko belejele ke fembi wele ko ikhlasu ngake ala jati kama makana bwa kalama aya seko beko ola nen nanade komena television mo ka musaka di uma uye ayo ay reside tagadia kalo woro sarale ba ka million ngel an wabinani kone alaka jonyuma don noye kwa e bara ngano ala na kira kama ngara mo kanu kama ko ki deme allah subhanahu wa ta'ala jati kama ngwani che an baraji alaka na sar kayrala ngwa toko kodi umasago fo ngwa jamu ye munye umasago fana fo ngwa ka telephone numero ye munye umasago fana fo apanya dongo ambalma ke ya seko beke allah subhanahu wa ta'ala jati kama jango bara ngake aka sarakati ngake allah subhanahu wa ta'ala nyeda nyinni kama ma wara kan ni yoro sorala ma foka barkada sarakati bocogo nyuma ye ni alakara ko sallallahu alaihi wasallam ko be amande ngala nambe sarakati bo ko nga sarakati dina ngini mboloye ko nga na to numa mbolo ka bo kalama ni mami ni hadda sadama famu ba do nga fo ko ambal make aya seko belejele ke sarakati dili la jango akake ala nyada nyinni baraye ma wara kan ni yoro sorala assalamu afoli ana barka dali o jaku ya ble anga namanye ko bara insikira ala jati de kama namanye ko bara insikira salamu de ni ma yadde me ka sen hakayma anga kanga tigila ma fo ka barka da an zeko e dugo de ambo kai ala kana sar kayrala na fole mora na fole mina ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka jidi ala kana sagi ko ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala kan nyana chaya mohno mandela ala ko kaka ala kama ala ko ala ka sallallahu alaihi wasallam boyana barka kama assalamu memi voyez indine nambe ansiki kambulo dan zeka nama foyke ate foy bo ala ka ala yala ngana nyan zone fe bedi alama anga don kwanya da nyere dema memi voyez ay to ngan chesri dokerate sa islamia mena fala yala nama islamia deme nanni ananvar sokoni angan nafolay islamia sangana islamia mena fala yala tanga zeko bele jeleke allah subhanahu wa ta'ala hinene jona kana folo nogoya iye allah subhanahu wa ta'ala ka aywa kofoli ala ka dina bara do kibaru fole iye kingere jenge ala ya shere ibado million chama be ekuna walma miliyari chama be ikuna kingere jenge ka warsiri bado bo ka wakili walma wafla bola ko di kala so jobaw walma misiri jobaw walma dina barake bawma kalo kele kalo fla ko fa nun nana kwa ya da alama ni mbara imbe ibo tigela ma pma kame ko pma dongo na folo munon dirama ataru duwa an wara fala nyonga dongo ka dama ya nere wafla di subhanallah ni dina barakerate o dina bi bo fala yala dojume ka sor eminyo fo ibi ala deli abi so ma daraka di may bodun ibi sey ka deli ka telefona di ma bo di may bodun ibi sey ka deli ko ka surafana di ma bo abo di may bodun ibi baloto fo ka sisa do ma ngo ala bunye foli o ala ka dina de meni puma foli ye wafla kele mindi ku ko babo
mambi ala deli hakili nyuma be ala fa ala ko di amma ala ko kaka ala yakama ala ko ke ala kara sallallahu alaihi wasallam na bona kama aslama nga do ko mi ga ala yamba ka nyira de allah ta'ala ila yudu qur'anan sura in tansurullah yansurukum nay ala deme allah subhanahu wa ta'ala yarba ademe wo to ko kile do allah subhanahu wa ta'ala ko kokora ala kara mande ko ka fani wa ma tuqaddimuhu li anfusikum tajiduhu indallahi nay mim la nyefe abo sura allah subhanahu wa ta'ala fi allah subhanahu wa ta'ala timma tadun ngati mata kelenda ka di mama o ba jirana ko laloma bita chaman zoroye aljina so dlale ferale aya bulu fen halaki allah subhanahu wa ta'ala ka dina de menna wadala alakra ko sallallahu alaihi wasallam ko hashidata islamiyya kono ko ngam ma nyabu bo ma fe ko ma bi fadinya mana kono be islamiyya kono ko be yorofla a yorob bele badoy ni ko ni allah subhanahu wa ta'ala ka joyi alay halala nafolo ka gar sege ka sey ka jarabi abaka nafolo halaki kado alaka dina sira de fe ko ni mabi ma hashidiya ni ma nyebi bo ma fe ko ma nyeka kan bo otigila ma fe assalamu nga korfo ba jirana ni mami ngiku yara nakara mami nyena ko alaka dina demenin nafolo yi ko de bi bolota ba amba fiye allah subhanahu wa ta'ala ka pumado ko ka fiye allahu ghaniyun anil alamin ala karimi aka jongo eto ngan cesri ala nyini ni anni ananga nafolo yi anan var soko yi min indil bologhi ila al mamati kamina balku ya dola kata se anza doma eto ngan an cesri kan zoko ke ola insha Allah ta'ala nan ala nyonye domina akama jodo domi ngwele la ko yomul jazai ko saraw dido ado ibn nimisa muna matto ni taka di alama alakra ko tewu ko aljina do nga kiri ratkele ko oluna nimsa bata aljina na mono mo ko wati to di alama on folotigi be bo chogola o ngami nyinne do na folotigi ko ne ya cesri ko ni akana de sa jabila na folo nyingali kedo alakra laydu di sallallahu alaihi wasallam ko na folotigi kelen labbe nyinga ikan na folo soro chogo ana tasira min ayna iktasab ya dorame soro chogo di wa min ayna surrifa ana do na daju menve salamu yoroka gele faka gele ambi ala deli allah subhanahu wa ta'ala ka hakli nyumandi amma ala ka kardi amma na allah subhanahu wa ta'ala halala femi no ko amma ala ka ndeme o donina allah subhanahu wa ta'ala ka dafe o mama al samfur ba jama ko bele jele fo ka be barkada mawma yandeme ni dorame ni ngoyna mawma ngane nyumata ka sin ngoyma mawma yeddu ko ken ngoyna ya rabbi ala ka kaka ala yakama ala ka bana bona sanamo ngama alaka bele jele sara kairala alaka bara inganye aljina saraye alaka kanye jin an lahara lafiyaye alhamdulillah rabbil alamin assalamu wa barakada da kurnya fla temene ko insha Allah ta'ala الدرس تابع للدرس السابق ولا دا من الديما سسا مبالما كي مبالما مسو ابي تغو ولا دا تمني كنا يانا nga do wala da kurala ambi wala da temene dafa ni pma nyebla pma do wi wala da temene na ngui mangi ki hakil sebe ko tu yerla wala xerti ko ka fiye ki ka do nga fo ko selijur sarali ye jaku ya bleye wa seli ya kharlu haramu ye nama nye ko la xerti damara ola awni tlemi nyonye bi la xerti man ntlenyi na ku nyene nye akumi fenwara sebe ka fara aka gafe ga minni kuma anyira dama de bi kuma nyonve alaka getoro nun taraka ba o yemin sebe ambo dama de fosa ka nyon gala ola o de furaye ka ke anga banana nyana on se ka fenwara sabeble kuma la xerti kan kuma dengele ambi mana ye tle moma asan furo jama kulu ay to anga hakil to anyira la tle nanani la halaya do yesisa to anga nchisri anga hakil to anyira la ni alay kenya di amaka aywa farkolo sanuya di amaka fanga di amma nandara farkolo nyeneje kenawka selfana be se lazara be se ka soro farkolo nyeneje abunedo setana be to ka fandlo koro kwa ya bolo korta aka aywa toka dala shuba fekako okma selfana ti seli lazara ti seli fitri ti seli ama bwa nona banakama ama bwa nona lujura sheshi kama fongadi nyere dama assalamu alaykum anga hagil to anyerla na manya kuye farko le nyene jeke o kiti adama pumaye ngay jija ko ni seli ko nga ya cela malma kay malma say hagil tola o to ko keledo allah subhanahu wa ta'ala e furwa baraka mamnu ngar sakay alaka nasar kayrala jamana demeni faso kanu dodo faso kanu alaka sallallahu alaihi wasallam ko ko yele maniye nga ya jija ka baraka ni alako dakene
ni selwati sera ka sorabe ayo foroba barala ama kami chuku a juru ma chori chuku ya jija nabi nye koni ika selida ayo kito foroba barala nabi nye ika selda ka taka do nyeke na ka selji mine no bi nyana ko jamana sharia be soma akuma ni selwati nana ja sharia be so ika seli selda ka ta ika selji mine e ke jija o wati kungurni ko nana mbalma kay mbalma muso ami ya fa chama nyine anga jamana nyemo fe e bi jija o wati kungurni ko nana chendo amba don saison ko ni akamine do kamine sogoma 10h wala 11h abala wabita dace fo shu minuit assemblée da tugile do abe faso ka bara de la alaba don an wara minu nye faso de nya amba don alaka na sara kaira la ga wajibele do ni zikiyoron nuna anga mo dama kenye kuna fonna anga kel ladriye ala na kira kapmana apma debito aya hagli so goroto ayer la selwati dona ka soro saison da kene do abe bara la aketugo nyumana min nyinne do emi nyi islameye ba nyini efe jamana bonyana karama kono ala na kira ka yamaru hukumu kono na ega ayo sellaga taka do nyega na sendeliala ka selji nyumanda ki joki ka farda di katelia kana jamana tiki ka barala ka kala diriye ini jamana tiki ni nyonje o choko keledo a save ma fa duguma ma nyinne do ambele jele fe ina fo anya fo ayo ambursu kono mo yo choko mina ni nyodara gende la lu fana kana sel fana le lazara bla nyokama o choko keledo farko nyene jala kera ufana baluda terena olu fana kana selefana le lazara bla farko nyene je kama nani alata invaraka balma kay balma muso nazar alkema jodo kenaka do mi ni jigi bana gar korti no feble jigi bana ikana folo tunnila jigi bana baro nyati lable mashita dado ikungola kotura eni allah subhanahu wa ta'ala che i wullaka jot tilqa rabbika azza wa jall idaba man nyefe o do de ibina donc idenga yani balma kay garbu kay mi vuye kwaye nyuma vuye ambe allah subhanahu wa ta'ala deli afam to ko nyuma be allah subhanahu wa ta'ala fa ala ko di anam balma assalamu ma assalamu ayto nga don anna salata qurbatan kabira seliye bato bele wa sha'nuha azima akunye kabo allah subhanahu wa ta'ala yorofoga fa kabo lidhalika la taskut ankum hatta tugharghiru wade kama allah subhanahu wa ta'ala ko ala kira ka fanye seliti be ka bwanga fona ni sera angono kuna ala ka do no kayamma nimina melaka kele kan nimina ni damine nimina ni sele ngono kuna wati mina selbi benga buika yi yano do chaki chesri ka bele jele dika dakanye o den nyinne do allah subhanahu wa ta'ala fa an ala latigara la min juru do ni kana i hagli chuna ka yoromina ijija iko sara afam to ko nyuma be ala fa ala ko di anambal ma assalamu bele jele ma wa darsu al yawma ala sujud as-sahwi assalamu tamana musoma bi walada bi boli nyine sujudu de ka ne alsalama nyine na ka dofara selika walma ka dobo selila o ka kinga dla chogo jumenga ni wala da sanmay adona dina kono le jabr al khalali al waqt ay fi salati sahwa ne salama nyine na ko ferke do dona aywa ika sella allah subhanahu wa ta'ala hinana akum saka ban selina pew ko mona ali allah subhanahu wa ta'ala selbu nyaka sen hakay may sona ka nyami bolo nga alaka hina kama Allah ta'ala sakira ka hina dayala anyi na nyamini bolo ka sai ka dla choko fo wal aslu fiha hadithu zal yadaini Allah saliye Allah subhanahu wa ta'ala ka aywa kira o ka sahaba chabilbil babe ko zal yadaini o ka hadisa sujudu sahwi lasli ode ka fani salamin nyinana ka dofara sel ka bidlata wal man nyinana ka dobo sel la bidlata sahaba chabilbil ba do ba wel ko zal yadaini o kan nyingal de kara sababu ye al muttafaq alayhi bengeme hadisa inga imam bukhari ni muslim ni nyonje wala hu turqun wa alfazu hadisa ivana sira chama mbala wa nanalla kali choko chamana min hamara wahu abu hurairah radhiyallahu anhu alkra sasma ka sahaba chabele ba imam abu hurairah dawsi alay min lakali o ya doye o ya riwaya wala kenama doye anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imam abu hurairah ko alkra ba dodola Allah subhanahu wa ta'ala ka kishin nema chama ka alaka kiraka an sarafa min hanataini kwa ye nani selila kwa nyina naka salamu bla joko fla kawuli kata fa qala lahu dhul yadaini sahaba getrambe wele ko dhul yadaini o yiseteli anofe kasaraka nyina nga ko akasurati salatu amna site ya rasulullah alaka kira ne ko anga selinyu anga bitani ay mingebi ne ko selide kunda la surnya na wa wala ma enyina na de riwaya dola ko alakra satama ko ma ko kilahuma lam yaqa ko flashi manke ko alakra satama ma bunye kama ani karama kono
ladabu nyuma kono ko qad waqa ba'du dhalika ko alaka kira ko dola kele ngon ngera kuma nyabla be hadisa ngono yani anga hadisa dafa assalamu ka alimami latama abi ken bunyin karama de inma ju il imamu li utamma bihi alakra kote ko alimamu bla la nya jango ngul ladeke alakra sasma kala sigide ndo an ga bi alimami ne alimami dafili la qur'an ayala yana ka yara kun retrouver min ba do min da shido abebe kulu alimami kofe foka alimami yara jabo fa ta do abi ta fami ni su utaba ta'addubu de ma al a'imma jogo jugiya de ni kan nyishi alimami ma ni ndo ya soro saba gitro be alakra sasma kofe riwayo wajirana ni ya soro abakri sidiki be ya mapma umar bin khattab be amapma alakra sasma kanu an alakra ba bonya min bu yoro o de yu bali teliyala kapma ala ya latige ninga afana tarapma alakra ba fe ni bonyini karama be aya nyinga de ko alaka kira ne ko ngo be selinyu akuna la suryana de wa walma enyina na de mamna na yenivo alakra sasma yi kofle sahaba getorawla ako asada kazul yadaini kunna ko zul yadaini e mi vo ay tien fo de wa فقال الناس نعم جما كل منهم غمبه alakra bakko fe farda indili la olu ko alaka kirama ko na'am kwaye cefo aya fo cogo mena ko ingirati فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله alakra صلى الله عليه وسلم ka wuli ka jo فصلى ركعتين اخريين اصر لك جوكو فلا ور سلي ka fara selinga ثم سلم اي سلام بلا وفلا بانيكو ثم كبر اي سجلتو ka الله اكبر فسجد ka sujudu kurake مثل سجوده أو أطوال أبس ذلك السجود من السيليكون أيو نيوانا كي والما يكافو كواجه هناك تموكا ثم رفع رأسه فكبر ألبانك يولي تلكي سيجي أي ركن كلالاك الله أكبر فكوكرا ثم وضع رأسه فكبر أسجرك تيترو كوكرا الله أكبر فسجد مثل سجوده أو أطوال أي تنركو فلاناك أبي ذلك تنركو كتوكو من والما يكافو كواجه هناك تموكا ثم رفع رأسه فكبر asaraka wuli ki siki shen flana na akalala ka Allahu akbar fo ka saraka salamu bla ni hadisa muttafaqun alayhi imam bukhari ni muslimu benan ninga ningele kofe kamina odola sa aya don shiromo ya sabati ka bo alkara sallallahu alaihi wasallam nona ka foni mami nyina na selikono ka do faras ayo selika abidlani njogo indela okma o babu de kereger la lakhdar tigi fe kake akhira babin khatama bihi al muallif kitabahu kake bunda labani ayaka gafe datugu ni bunda minni imam al akhdar al jazairi jazahullahu anna khaira alaka gitura alaka nasara khaira la ay sujudu sahwi bunda de keka lakhdar datugu wo bunda inde ka gelani kitabu bunda tawye wo de ka jan ka teme atawka ami duko nyini alsama forba jama kulu fe ni nyando no de aywa o bonda kono ama yin salama fo kande meni duko ya fo choko nyuma ala ko noko ya ma afamu choko nyuma ala ko noko ya anambal aslam bela jalema qala al muallif rahimahullah ta'ala alaka gatura al dartigi ako sunna li sahwin qalla sajdatan qabla as-salam halatan nuqsani بعد التشهد وزد بعدهما تشهدا مقصرا وسلما وللزيادة كذلك بعد سلامه والنقص غلب إن يزيد ألك نصر خير الله أكو كانغا دونغا فو نسلام نينا نينا دوغيرا تشوكو تشوكو نينا يواني نينا كشيل دو نينا نكا فنجي كسليجي كاتي لما بي أيوة تندركو فلادك قبل السلام ككون أيوة سلامني كاتي تندركو فلابك تهيا كلاني كوفي أكو يبي لبا كتهيا ورك كلا أو تندركو فلان فانا كوفي مقصرا وسلما كيبو تهيا فلا كندالا سوريا كسرك سلام بلا كندالا سوريا كوريدي iti duko ke o tahia fla kofe wa iti sol wera ke alakra bakable ka soro lada la farda seli labana tahia flana mi ayo tahia labaye ni yo kala kata se abduhu wa rasuluhu salatul ibrahim ya kala ka faroka ki seko duko ke asama forba jama kuliye ki seko duko ke ira kunye ako nga nis tahia mi kala qabla sujudu de kofe ki ka da abduhu wa rasuluhu ma kana soli wera ni duko wera fara akable ako to ko kele do ni mami nyina na ka do fara selika ko tigala mami aywa tandiru ko flake ko nga ko be ke salamu blale ko ka bo seli la pew ko tigala mami tandiru ko flake ne allah akbar kuray
ati wuli ka jo wa bulu fla korta wara tala abi allah ko war fo ni allah ko war fo la ngani nyaay ni farda ngani nyaay ka tetru tendiru ko fla comme alkarba ya ke tuko mena sisa inyana hadisu zul yadani ya lakali ka wuli ke sige ka tahiyya kura kala ka soro ka salamu bla aka kiti sabana na laba bisigila akoko wa naksa ghalib in yazid koni aflajara selkele ngono seli fando fe inyina na ka dobo selila a fando fana fe inyina na ka do faraka kiko kiti di nakashilima kika nakashili yele jidi ka kuma kore munyi balma ke balma muso ala ka juru ka tuile ka ta ala ma sarato ko babulu ni tar allah subhanahu ka aywa ika juru to allah subhanahu wa ta'ala la ala ka juru sarato ko be ala yarabulu ana allah subhanahu wa ta'ala ka juru torila kino sera ala ma sarato ko tibulu kuma ko yoro la nin nakashili ni jidil fla farla nyonga kika kiti di nakashili ma o kore iko selidla ni qabla sujudu yi seli fa do fe inyina naka do nakashi a fa wara fe inyina naka do fara selika seli ban yoro la yani ka salamu bla tahiyya kala ne bane ko ibi tindiru ko flake ka tahiyya kurakala ka soraka salamu bla obo jidi ni ayo o nakashi min varla selika obi bla onona ami allah subhanahu wa ta'ala deli afami tuko nyuma be ala fe ala ko di anambal assalamu ni abunda min ndele le nabi wele ko babu sujud sahwi abunda kajja wa ka gele aya hakil sa ko taala insha Allah ta'ala mina zeko beke atukutugu nyonana andina la hadar tikable ni Allah subhanahu wa ta'ala sona kande me ka kene yadi amba tugu nyona sa kata adakenye barsabu tlem mago ben na ko sabe bini do na ngam misiru ko ne kamana bi gwa salama udunjo ko seli kono anu boto ko seli kono do be no jo kelon ka almami kono faka wuli kanu lu soroy do be almami gense ndegen njela kata kwala do be na fitri sella ka joko kelen zoro ku tatto flat dafa aywa udade ne udaju koro ashia bede be ke kebi of may ba don ko mum mako be sujudu sahwila ni yando ndo sujudu sahwi kono am ala deli ala kaka ala kama ka foto ko nyuma no ya amma faka ke furaye ka kes lama foro jon ka banana nyafa yemi sekaka malko mon anska kalandew sanobile de bandega kono min nyine do envers dama ka kalanga shidon kam mazhabu kalanga shidon nyonda ni sirabe ko ma abi ma se alama wallahi la ilaha illa huwa malko mon anska sirabe ma se alama andi ma shi talagoshi ani bebe ben ando anda mela dama ambi bonye ire ka mbonye kana mbo anda mela ambo dama de nyini nyonda mimba ambulo anda mala ko banze alama nga mindo nangabi fi goni mindo nangabi nambo foko faraka ode assalamu fari kalana ka demse yere teke afabolo bi ko be ta do dina kala de la kwa ka seka ala ka dina shidon o be ni ka ke masriye ala ka don getra do ya fonye anga jamana kan nyine ko karamo ko kan noko bi ka teme kala de zoroka ko karamo soroka noko ka teme kala de zoroka ne tarama de mbeta anyine nga dina masala dowla akoma ko karsa ebe ka minyine kebo soro ko barsa ko karamo soroka noko bi ka teme kala de zoroka ko kala de nyuma soroli ko ngaramo ko be ko nyine ala fe ga nyadaka ma ami ala de deli ala ka hagli nyumande amma nyona ni njamana do dola su région mbede pimina kala ka on veya ala usman kala foka kala bloku valer do foka nyokoro jori ni daji to abibe kala ndeka cheikh mohammed akbu so ka kala rop mbo chogola mohammed zaki ka kala rop mbo chogola ismail tarawle ka kala rop mbo chogola boko werala ayo marhumu demba wage ka kala rop mbo chogola jamana vandan nani be chorno umar ngi julo kan ka kala rop mede njoko ina jamana corona tlebia be ku nganaw ya be ku getro yi adobe lambatu go fla de gatle kono ka tugu fajri dibi ka kala damene ka tugu fitri fe ka wala da to lasi subhanallah usaraba ala ka nu saraka irala naw nyolu dewnu modewni naw ngera ni njoko nyi ka soro ko mata yoroshi ami ala de deli salamo ka ndamene duko ye ala be salamo fe ala be salamo ka duko mene salamo ay duko kanyi ala ka ndame anyina na mingo anga se ko ma anga to anjamuna anga se ka ndamema no kara insha Allah ta'ala jamana mbonyen jamana karama jamana dambe abe se kama foit se ka bali ko be ala de bulu to ko le Allah subhanahu wa ta'ala de tay ka ko le ala tay femba flani nyonja Allah subhanahu wa ta'ala tadu ala ko kaka ala yakama ala ko ala rabana bona baraka kama baraka Allah li wa lakum fil Qur'an al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim innahu huwa as-sami'ul 'alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا
شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما